Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hitarigapan sigano pari bata bani panorang sogut merion pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani panorang sogut merion malas tumang uhur nami. Puho hanami ibagas na horas-horas. Halani hamdo adok menjagai hanami cana menramotkan daging pakonton dinami saganjang borungin nagolapin cana bani panorang sokoton pe bagas na sihol ibukah kanami horjanami si ganu pari perlobe masih seham hanami marhat hiti hatamuin ase ibagas apentaron hatamuin matongon hanami makorjahon horjanami ase tong-tong marsangap marmulia ham Tuhan ibagas goranak mo ton Yesus Kristus nami jalam rapakon tunggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sugot nerion nabu isesehanami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano paribata Rabu tanggal 1 Februari tahun 2027 aima tersurat bani buku Yesaya bindu onom plonom ayat tolu nama katahon somon halak nama ayat lombu doskon nama munu jolma doai halak nama galangkon biri-biri doskon nama napul baliang do ia ijai halak nama galangkon galangan si panganon doskon nama galangkon daroh ni babi do ia ijai atap halak nama nutung dahupa doskon nama muji si sombahon do ia ijai tongon marsitohu dalan ni bedo halakon anjah ia rosukon uhur ni si dia do makorjahon si hagi ki onon kon totu satu judo hita anggo isobut hubata bahasa ibagas goluk taon rosuk tumangdo uhurta pamalas uhur nine bata halani halani doma ipamalas uhur nine bata uhurta marhitehon ni na ibere hosa haguluhan ipaluah bani hukuman ni dosa janah totap iramotkon daging pakonton berita ari lopus ari gabi bui ididah kita ari nama dear ibagas parkuluhan taon jana ibagas napa malas uhur ni nebata kita totu maningon do tetap kita maribadah ubani Tuhan HP hita ganupan Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus onggado HP jupah itongah-tongah ni bangsa Israel deko si iboban na bata si dea luar hun habuangan Babel ihorjaon si dia do peribadahan nalang iharusukon na bata atape boy sobuton ta peribadahan si soya-soya peribadahan na patubuh pusok ni hurni na bata peribadahan na ihagigihon na bata peribadahan nalang iharusukon na bata sonaha maay boy terjadi ibagas parguluhan ni bangsain HP baru opesidea mandaihon haluahon mandaihon malas niuhur na humbani na bata aima itaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus halani pori ni PHP ni sidea doma iboban luar hun habuangan Babel tapi anggo ibagas horja ni sidea sigado pari marsitohu dalan ni bedo sidea artini ay lang marosu sidea manangihon hata ni nebata lang rasidea mambalosi parentah ni nebata tapi ahana pasonang uhurni ahana pamalas uhurni aido na ihorjahon bangsain ase porini pe idahon pokut porini pe idahon
bujur porini pe idahon bulus urni sidea marsombah hubani ne bata marhitehoni na mamboban galangan tapi haganupan ai parohkon pusok niuhur atape patubuhkon pusok niuhur do hubani nai bata jana lang pitah dalan nis dia tumang atape harusuni si dia tumang sendiri na ihorjahon sidea tapi tetap dohomani sidea makorjahon na ihagikihon Tuhan. Na totu hitaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gabe sada perenungan maay, gabe sada ruji-ruji maay, ibagas parguluhan ta si gano parinuan. Ase ulang ibadah si soya-soya ibadah ta. Na roh kita hu gereja, roh kita hu rumah panumbahan, roh kita marsombah hubani ne bata. Totu si soya-soya doai anggo lang sir-sir hita manangihon hata ni nebata manangihon hata ni nebata artini ay iparuhurhon hita ipardiate hita ipapake hita ahado sa sitong ni na iharsukon nebata ibagas parguluhan taon totu anggo iharsukon nebatado ase ulang adong ibagas parguluhan taon na mardomdom tapi lalap do ipelihara hita ipiara hita ipabagal-bagal hita domdom ibagas urta porini PHP ni pokut hita hu gereja pokut hita martonggo sasitok di tonggota rosi parminggon ta ai patubuh ringis ni nebata patubuh pusok ni hurni nebata halaniaha halani ibagas uhurta adong ope hagigi mangida hasoman rajana adong ope dom ibagas uhurta jadi porini pehita marsombah hubani nebata parsombahon ta ai gabe patubuh pusok niuhur bani nebata na totu hita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ase gabi ibadah na rusukon nebata peribadahan ta parsombahon ta hubani nebata ulang be hita mardalan bani dalan harusuk ta sandiri maningon do tetap ipake hita hata ni nebata nagabi benteng na tubuh mata porini pe adong namambahin hita sihol marah marhitehon inadingat kita bani hata ni nebata maningon mangorom do hita bani marahta maningon ipalubi hita do hidup niuhur ni nebata maningon ipalubi hita do habasaron ni nebata lang na munafik hita ijay lang na marsipakulah-kulah hita ijay anggo sihol marah kita tapi ihorom hita halani mardingat hata ni nebata ijay ma ipataridah kita bahasa kita doma iguki haguguhon ni hata ni nebata na marhorja ibagas hita halaniaha halani hagigi ni nebata doay elang iharusukon nebata mardomdom hita elang iharusukon nebata adong magigi hita mangida hasomanta atap horja naligan na masambor nalang dumuhu bani haroso ni nebata artini ay bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ase itangihon nebata tonggota ase malas urni nebata manangihon tonggota manjalo parsombahon ta manjalo galangan ta totu maningon duhita mardalan ibagas harosuh ni nebata jana maningon do isimbili hita ipadauh kita dirita humbani haganupan aha na ihagigihon Tuhan ibagas golug taon anggo lang marosuh inun Tuhan inunut kita mardosa totu maningon do ijaga hita dirita ase ulang be inunut kita mardosa jana porini pe lang marosuh Tuhan
anggo lang ibagas turuh ni uhur hita roh hubani totu maningon marusado hita ibagas turuh ni uhur hita roh marsombah hubani nebata janah purini pe marusuh tumang nebata sangga ibagas parutulun bagal hita maningon do mardilo-dilo hita bani gorani totu halani harusuh ni nebata do ay purini sonaha pi bagal ni sitaronon mo bagal ni parutulon mo roh maham hubani Tuhan mardilo-dilo maham hubani Tuhan ay sirsir do iya manangihon halak na totap mardilo-dilo ibagas turuh ni uhur artini ay itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totap mahita mardalan ibagas harusuh ni nebata ulang hita mardalan ibagas rusuh ta sandiri ulang hita mardalan ibagas pikiran ta sandiri tapi mardalan mahita tongtong ibagas pambubay ni hata ni nebata ibagas pambubay ni to dinapasing ase marguguh kita manimbili aha na ihagigihon na ibata ibagas parguluhan taon amen martonggo mahita ajari hamhanami tongtong bapa ase barang ahape nasyon iparayak kanami ihorjahon hanami sa ganjang niyon ulang main rosuh nami sandiri ulang main dumuhubani pikiran nami sandiri ulang main tongon Tuhan gabe parohkon gilamu parohkon marahmu tapi ajari hamahan nami tongtong ase nani horjahon nami sa ganjang nerion dumuhubani harusuh ni hurumu dumuhubani hatamu jana bahen malas ni uhurmu ase ibagas sa ganjang niron ipondos ka nami maguluh nami hubagas tanganmu marhite Kristus Jesus Tuhan nami amen oras mo ba't taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan tayo Yesus Kristus andohar matongon sa ganjang niyon tondoy na pasing mangajar hita ase totap hita mardalan ibagas hata ni nebata ibagas harosuh ni uhur ni Shalom.